yona kumnandi kunokuphila okuphakade. Siyabingelela abazalwane egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabingelela umphakathi wakasisi sekhulunyiwe Nkosi yami ageqiwe amagula. uNkulunkulu sekhulumile kakhulu kodwa nje efuna ukugcizelela ngaphezu konke sekhulunyiwe sebefakazile Nkosi yami abazalwane egameni kaJesu Kristu waseNazaretha ngemisebenzi engaka uNkulunkulu akayenze empilweni zabo ngezinto engaka uNkulunkulu akabasize ngazo empilweni yabo ukuthi ngempela okufakaza ukuthi lo Jesu mayefika empilweni yomuntu uyakwazi ukuletha umehluko uyakwazi ukwenza into eyehlukile phezu kwempilo yomuntu. Nathi silanda khona lapho abantu bakaNkulunkulu besingabantu nje sihamba futhi senza konke kwenzeka njengawo wonke umuntu okhona emhlabeni. Yileyo nto uJesu akasenzele yona. Asimile ngoba simelayo ngoba singcono kunabanye abantu kodwa sithole into engcono phezu kwempilo yethu eyenza ukuthi impilo yethu ingabe isafana. Mangithi ingabe isafana asikhulumi ngendlela esibukeka ngayo ngaphandle ukuthi impilo yethu ayisafani ngoba nakho ngaphandle sesiney'moto sesinezinto ey'phathekayo abantu abangayikhomba noma mhlawumbe ngoba nakho sigraduathile noma siney'mali ey'thile esazi ukuthi zibhilonga kithi kodwa into eyenza ukuthi impilo yethu ingabe isafana yilo Jesu esimtholile ey'mpilweni zethu wafike wenza umehluko. uJesu uyawenza umehluko empilweni yomuntu. Ngike ngafakaza nayizolo ukuthi mina ngikhule ngine engenzima kabi le enge bethi noma ingane ziyophaphela ngishaya ingane yenze lutho. Into eyayishoda kimi ngangishoda ngento ephathekayo enhliziyweni yami okuwuthando. Lolu thando engihambe ngilicinga ngihambe ngicinga esitradini ngaze ngacinga ngisho kubantu besilisa ngizame ukuvala leya ndawo yokuthi ngifuna umuntu ozongithanda kodwa lolu thando zange ngithole. Lolu thando engangilifuna ngitholanga kodwa ngathola ukhethe ongaphezu kwalokho. Ngithathe ngitholile bengifuna ekuthenini bengifuna uthando ngathi uma ngabe sengibona uthando ngathola ongaphezu kwalokho ngaphinde ngonakala kakhulu. Inhliziyo yami yaqhubekela phambili ekonakaleni. uSathane wayinakalisa kakhulu kunakuqala. Umjolo zange ungisize ngalutho kodwa yinye into efike empilweni yami yangisiza uJesu Kristu akwazi ukungihlukanisa nezinto ade zingamagugu kimi. Abantu besilisa abantu ebengithembele kubo ukuthi bangamagugu empilweni kwami kodwa uNkulunkulu wakwazi ukungihlukanisa nemoya yemjolo egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu uzongihlukanisa nokugula bemasturbation ebengihleli kuyo uSathane engibambe kuyo ngingakwazi kwenza lutho noma ngihamba ngithi ngiyobika uNkulunkulu ukuthi ngiyehluleka ngeyaminyama ngahluleka ngancama kwaze ngoba ngithatha isinqumo sokuthi ngiyotshela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu mina ngiyehluleka ngihlula nje ukuyilala yona nto ebibamba impilo yami. uNkulunkulu wangenelela esimeni sami. Ngikhuluma ngaleyo Jesu ileyo Jesu esiyilethile kasisi okwazi ukusiza umuntu omusha amlelelele ngokweqiniso. Yiyo Jesu okwazi ukusiza umuntu omusha aphume ey'ntweni zezwe athi gelekece kungasali lutho okuyisici phakathi kwakhe. Ngikhuluma ngaleyo Jesu okwazi ukusiza impilo yami. Ngihamba ngiyigcina semasturbation. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga sasiye kwenye inkonzo eMtholume sathi masifika khona eMtholume bayakukhonjwa uNkulunkulu wayibonakalisa phezu kwempilo yami. Ngathi ngingele ebusuku ngabona inyoka ihamba izophuma ethangeni lami. Le nyoka mangiyibona ingaphumi yona kodwa kuphume ezinye izinto. Mayiphuma lezi zinto ey'ngcolile ziwele esitsheni. Mayiwele esitsheni ngiyayibuka le nyoka izophuma ngaphansi kimi. Mayiphuma le nyoka kube khona umuntu oyibambayo. Le nyoka ayahlukanise ngoba yayinenongwane ayahlukanise nenongwane.
ngibhekile kanjalo ngazibona kungathi ngiyasuka ngihambe ngiyatshela abantu ukuthi uJesu ngampela uyakwazi ukusindisa ngoba usindisa impilo yami. Ngangazi ukuthi ichaza ukuthini ngoba ngangakholelwa kakhulu emaphusheni. Into nje yephupho ngangakholelwa kuye kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi uSathane uyakhuluma nangamaphupho, kodwa leyo nto yayiyisayini yokuthi uNkulunkulu ebengidiliva kumoya edulala nami, lo moya ephusha ukuthi ngihambe ngifune abantu besilisa, lo moya ephusha ukuthi ngibe sigcina semasturbation. uNkulunkulu wayezosiza mina. Emva kwalokho akuphindanga ngaphupha ngilele umuntu wesilisa ebusuku, okuyiyona nto edingihlupha kakhulu ukuthi uma ngilele ebusuku ngilele nabantu besilisa engingabazi, ngivuke ngingazazi ukuthi ngubani, kade ngilele emaphusheni. Kanjalo ngoba ngangilala nawo lo moya ephusheni, uNkulunkulu wawukhipha ngephupho. Ngikhuluma ngoJesu onjalo okwazi ukusiza umuntu. Mina ifamily yami engeke izingisize noma ngabe kuthiwa ethanda, noma ngathiwa umama wami ethanda, noma ngathiwa ubhuti wami ethanda, noma ngathiwa umngane wami ethanda, ungisiza ukuba ngiphume kulo moya, noma ngathiwa futhi nami ngangithanda kodwa ngangeke. Kodwa kwafika uJesu, indoda enamandla, ofika wangikhulula. Ngeza kuJesu angimaningi, ofika wangikhulula, ngafike ngaphila ngoba uyena yedwa indoda enamandla, uyena yedwa uNkulunkulu ophilisayo, uyena yedwa uNkulunkulu ohamba nomuntu, uyena yedwa okhipha nezilemo kaSathane. Impela uNkulunkulu udinga ukuba bonke abantu basindiswe, afinyelele kwazini iqiniso. Nawe mntaka baba, nawe musa usavuliwe, uJesu akabuyi, lingakavali isango, senze